Bakwethu silapha enkandla eMandaba kumnandi ngendlela emangasayo ukhathide Mfongo uma kade zidudla ngoba dle itolo cha sesigiyile bafowethu sadlala kwamnandi njengoba eshili sofike esigiye siwunongoma sibuye sakhiyana size la kuzokweseka uKhuzani odwendweni lakhe ngoba mase izinsizwa siyesekana mangabe kwenza into ehle kanje seganiwe kumfana zawushaya ayuganiwe usuka yazi yayinhle into kwamfana Khuzani siyakhuthaza ke ndoda wenze kahle lento yenzile yehlula amadoda amaningi ayiphethe imali amagwala ayesaba kuba committed ubugwala nje asiganwe madoda sivuse imizi yobaba asiganwe uKhuzani besinelwa namhlanje uthi ke uyabala yena uthi 1 namhlanje manje bebethi awuzwa amaculo bethaku ngizothiwa khona bebethayi manje hawu thungoba kesi ngoba wenze njani betakwa hawu bathakezi yena ngoba wenze njani awuyikokele nje yini phela abantu bahlupha mfethu yazi abakubona ngapheshutha nenkomo hayi thoxaje bangwani yini njengabangwa nkosi yami ungabangwa nje njengoba ngimdala kangaka nje uKhuzani ngimdala kangaka bakwethu sengingabanga nje uKhuzani ayiqedile ke mzini hawu bakwethu ngoba uKhuzani ingane makhona la phambi kwekhona ngiyathetha mina njengobhuti omdala ngiyaqaphela la nginyathela khona ukuthi angiphambuki emfaneni omncane kunami injalo nje lethu sizobanganika ingane hayi abantu bekuphapha bakwethu yazi abantu abaphaphila ngibafuni mina hayi suka hayi iyalo ngamukwazi ngoba seganiwe nje ufuna hluwane nawo manje useganiwe ufuna hlukanise ngoba njengamanje ngoba seganiwe cha mfethu ufuna uKhuzani uyakuthanda umndeni wakhe uyayithanda ingane zakhe akuningi nje ungakusho uKhuzani ukuthi nje kuphela unkosikazi wakhe kufanele ukuthi amnakekele amthande indoda kuthiwa ithanda umkakhe iBhayibheli lisho njalo thanda umkakho umkakho bese kuhlonipha ngoba ngeke umkakho akuhloniphe ungamthandi ngeke ukuthanda umkakho kumtshela inkosikazi ngisathi hulu uqonde wena ukuthi ngizobuya ngolesini akusikhona ukuba isiyoyo lokho kumthanda umkakho finish Jango ayikhinda futhi